Tekan dikubina nakoni nyashinyo onan Dios. Shinayo okuna sanyo o tishinda a Dios. Dekan dikubina dai tachinatina tande ini non Dios. Dekan dikubina ju da yo ini tachinayo okuna natin no yo non Dios. Dekan dikubina shitoko sanyanda ta ichi ini na kunina nya ta chindino ini na shinyanda ke Dios. Dekan dikubina kano ini ta chiku ini Dios sana. Dekan dikubina kumi ini obi ta chikuni shino nan Dios. Dekan dikubina diku nyanandai ba tao kanyaju chinayo okuna kanani te Dios. Dekan dikubina do niu sanya ke na nyanda ta chinayo okuna ni inya kanyo una tishinda a Dios. Dekan dikubindo taka andaba anyaju shindo o taka andaba ana shindo o taka ba ana kwa ano nya tong usando sanya kundo kwenda juu. Tanakati inindo tanyo chiku inindo ta chika no da onya ba con Dios ki ona no do ochi indu sanya do ondo teo. Ta chikyo teo ta ni ke andaba ana shi profeta ni sandai sanaa